Tu niyahin N Nursing Home simula nga viawitin chiko simul how in ahin ilang hi alud na ilay sule district headquarters lang hitan district headquarters sa Lamka ko GMFDI Lamka kung lay tawle simula lay le simul ko kay lut chilahi N Nursing Home chi Bazar lang nga chizo lo holding adia khula ho village tuibong area monum kholmun salbung kingzang simul songgil chule achung langa khu ho mongjang lang ho hichilang area emi khu ho gang chala Bazar lang idalman lo jong le chila hi simula hi chia kivet sa thei waiting area N Nursing Home, health is wealth. Jeremiah 33 verse 6, God brings healing. Dr. Tingneo in a bola hi achalai mun hi reception. Twenty-four hours kya hong nga chuna 24 hours. Dr. Tingneo duty iti papat hong zia All day ji da sa se wa sa thei lo na. Emergency patient mo cho. Patient. aki zane chi Bazar lang chi man lo hodi khula ahon na ahin dellou wa ikhat in lo delivery hong ki bo hin lo na Medicine. medicine bo na Dr. Tingneo Medicine Specialist in na si reception delivery ka ti chu Dr. Ningcha zo dan he na ka sei khil dan he office se hi in chalai khu mail word gam lâu kivet sao sister pwede female word spare room private room namun hello holding ka bahin simul ahie Lamka simul sungpi long ti thei sungpi district long itivin Lamka long itivin masanga charuchan pulcho hin simul khu amun hi sister hello duty hi 24/7 na ale tu hi patient is at neva 13 na zan kim leong min nang su bui ji ba mo aki zan khat chu Bazar lang chi si sangai ta lo khula hon na an dalu jal ding hin hung pon thowel lang na namini pihan na sister kita na la sister on duty like ta 24/7 hin chila hi Dr. Tingneo Medicine Specialist amun hi simu N.Molhoi zo ham in zo simul kana ti ta cho ho he simul to ke ma hin na
N.Molhoi zo hi ka se hi le hin N.Molhoi ho sapu ko su le zo in ngai da min tin ai chu in sung khat ngen chang hin na sungil simul N.Molhoi hi amun hi N.Molhoi zo hi e ka se hi simul hi lo N.Molhoi ha panung pangwana ki pa me min he na dinga ka bi chu chamun hin na ka chena na ne ve the yo USB mi te chena la nana do di ta chu N.Molhoi zo hi e simul hi lo ka se hi ka abul kilanga chu hilang hi sungil simul N.Molhoi hi in sung khat ti ana cheng khom ma hin a hu khat dana ka nangai tu ya chu kan he hi le hin N.Molhoi zo simul hi lo ka pila pat simul kana ti sala N.Molhoi di zo dan nan KCC hawin nam chu N.Molhoi KCC hawin zo hen zo simul ka ti chu ka sei khil ichu N.Molhoi Christian Church KCC hawin hi in kain ta sei di hin hilang zo khu simul a hi hi chila hi N.Molhoi lampi chila hi alut na hi chilai ban chat khu simul hi tai o kan her khile hin N.Molhoi zo ti ding he chila hi he chinanin lampi khat ve ka kam ka te St. Mary's umna khu M sungil hi in aban achung hi N.Molhoi hin achung kit simul hin lampi lele ne khanji a hi kana confuse sa in hilang khu simul khu a hi in which is JN nursing home na hi alang khat pa hi chi pakarot right khu simul left lang hi N.Molhoi JN nursing home N.Molhoi village Lamka sungpi panik sialam hilang khu lei su le district headquarters sungil ba le tuibung hi su de hi tai main road apat new nai cha hi about kilometer khat hambo gelai tawa chilai JN nursing home hi na sa na nei hon izut jing theu hi Doctor Medicine Specialist hi Dr. Tingneo hi amin phau mama khat hi na sa nei hon chalai chiwa e ki vet sa jing theu hi 24/7 open alut na lampia pa alut na si chilai tai na phat chumpi du ka kine min na mipi te hon na sa na nei hon chilai mun hi jing thei he bazar lang chi man lo le ti chu kahin he sa hi ke pa JN Care Nursing Home